Madabu top channel gi makai digi maroi bi ipausing myam da thamjagi ahanbada Prime Minister Modi na space ta mai unsindrgai mamang da Manipur da satkadabani Jairam Ramesh India na space mission hawdokpada Prime Minister Narendra Modi saruk yarabi ai habigi report amaga mari leinana Congress leader Jairam Ramesh na Prime Minister na laibaki leiriba domestic issues sing hana khangdoknaba honagadabni haiba wapam thambaga loinana Prime Minister gi thawong adu akan mamong na yaning da bafungokre Indian Space Research Organization ISRO gi Chief S Somnath kumza English ngani kunga manga da launch tawnaba matam lepkraba Ganyan mission da PM Modi saruk yaraba yai haina phongdokiba wapam ama media singda report tawrakibaga mari leinana Jairam Ramesh na ngasi social media X ta thadorakpa gorormada space ta satringai mamangda nan biological oiba Prime Minister du Manipur da hana satkadabana ki media da report tawrakibagi matung ina ISRO gi Chief S Somnath na Ganyan project ki thamliba panamadu da ahen mamiyeng thambaga loinana hairiba mission da PM Modi saruk yarabi yabi oithokpalai project si da yawna maru oiba ahen ma thaudang sing yawi human space flight program hena fagathanana ba maru oina international space station gi astronaut training program yawna space program kya da Ganyan project sina miyeng thamli mission sina miwi ahumna crew ama numit humni gi mission ama kilometer samri rapa orbit thaduna amung India gi laimai da aso engam yaudana halakpagi progress adu demonstrate tawnaba panam thamni marasida mamang sahi gi me ahum digi Manipur da thokliba kangluki irang siga mari leinana opposition gi media block ki MPP singi maike digi central langakta akan pressure piri Rajya Sabha da PM Modi na wangang aduna Manipur gi lairiba situation mausa gi punsi da hanjilangna ba center na sok thaba leitana honari Manipur gi lairiba irang loisinduna mausa gi punsi da hanjil halakna ba laing ana makata na thabok pekali haikena su pawsi da makata rakli atopa pawmana sal production gi matang na mifam pangtokre Kangpokpi gi district administration deputy commissioner Mahesh Chaudhuri IAS na lusingduna sal production gi matang district asigi DC Conference Hall mifam pangdokre District Information Officer Kangpokpi na thadorakpa chirolamada ngasigi mifamaduda Integrated Rural Management Association IRMA gi official singsar yaki ngasigi mifamadu maru oina sahi sudriba angangsing yumba lambida khongda ba thabak suanba madi sal trafficking gi matangda paksana campaign sathana gi dama pangtokba mifamni Deputy Commissioner na Thoramapu oiduna pangthokiba mifamaduda District Sal Protection Officer amadi Sal Welfare Committee yauna District Level Officer singsar yaki Medical Officer amadi District Sal Protection Officer gi maike digi district asida hauju phawbada angang singna thengnaba sigumba makhal gi case ng miyam na thamki tung Deputy Commissioner na District Transport Official singna athupa matamda akan mamiyeng sangnaba loinana Sadok sin tawriba gari sing ningthina check tawnaba khanki amaromna MU da leptana ising sensilakli Imphal West ki kha maikai romda singjamai oinam thingelda torban kaibedagi senterakpa isingna Manipur University ki campus thumjingkre maru oina haujuk phawba men boys hostel number 1 2 3 amadi 4 da ising sensilaktuna khu gi thak yawre Masigi sumatak tungan department sing na su ising sensilaktuna teaching non-teaching staff sing office su thumjilakre masina maram moiraga mairoi sing lepham leitabana atop mafam sing da thaidoknaba hokre roidana mairoi sing na thaknaba ising phangdabagi awaba sumayngari haujik su torban kaibedagi sitharakpa ising na university campus manungda sensilakpana ising thumbagi sahingalakli Amaromna University asigi pangthokani haina toramba semester exam singsu matam kaktana yaithokre haidena su pausta pali atopa pawmana Central Force na nakalna matagi misang sangi haiduna miyamna khongjang sangsingkre hauji thoklibi irang asida Central Force na nakalna matagi misang sangliyo thawong asi yaningdi hairaduna ngasi yengang pokpi kaithil wakat mifam satakre ngara irang asina sogalaba Khul sing yeng pokpi sana sabi thamna pokpi santi khongbal amadi sabungko khunogi miyamna satakhiba wakat mipamaduda khul ngakpa ngamloidaba Central Force satbikro aikoi santi pami we want peace kukina singthaktagi numai kap tharalaga army na tampaki khunja singda ot panaiba yaningdi singthaktagi numai kapani singda karaga coming operation tobiu habin singba thaba placard sing sizinaki
Wakat mi pamadura saruk yaki ba thamna pokwi awang laikai digi oinam ongbi Chandrabali kobi khunja mana phongdokpada koki khul singa khul thangna laiba red zone da laiba miyamdi awabana kham thenglingai sera asida ngarang hansu nomai kapsilakpigi thaudoksu laikre masigi mara asida central force singa khunja singda yenglakliba miyeng asi yamna pendre koki khulai paibe singa thengnariba Singthaklomdagi mitai khul tamna nomai kaptharalaga Central Force nomai kablakliba mafamduda sangsilaga thibuhumbagi mahutta mitai khulakta kuithi thibagi thawong asi yaba ngamlot singthakta lairiba kuki singi bunker sing thugaibiu Central Force singna misa miyam ngakpiba ngamloidaba oirabadi makhoi oina laukthokpikro misa miyam oina thengna jahoragi haiki amaromda kuki khul singi lanjena ruraba mayam Central Force na ngaktu nama sama sagi khul sing da amu hanjin hale mata osum lanjena ruraba goldabi khulgi khunja sing su ngakpiduna masama sagi khul da hanjin halu hainisu maakna apel tawki Yangpokpi Village Committee gi Chairman Abiram Laimayu na phongdokhibada Yangpokpi Police Station da OC Local MLA Zat Regiment gi CO BSF ki officer sing yauna meeting ama tawbada Zat Regiment gi CO na Kuki sing na makhatana nungmay kaphalaroi haina commitment ama piramki loinana khunja sing da lauk sing una ba hairamki adobu ikui dana kuki kulai paibi sing nungmay amu kapslaki maramasna Central Force da haujikti thajaba thamdre security advisor Kuldip na Manipur miyam da double standard ki thabak tawriba si lepiro mafam asida mamang sahidagi law pari sanigi mayada law panbi yadana lerakli masigi compensation Asi mari lainaba sida survey taholaga compensation pinaba governor gi miyeng singsilakli Yangpokpi Village Committee gi Assistant Secretary Thoksom Amul na phongdokpada sahi ama hena amuk waduna lakliba simatau kramna kari saraga hingadabano hagolakliba tungi asa ladiba mahairoi mayam larik laisu tampham khangdadana nongoi makholomda mai onsinduna depression loina chatpagi mawngda lairi athopa matamda thamna pokpi amadi Yangpokpi gi uyok singa sida state amadi Central Force yauraga Thambinaba apel torkli makasa tharakpoina kangla pagi editorial myan na thamjagi tha tarak humdoi gi matungna Prime Minister Narendra Modi na wanglakpa Manipur da thukliba wathoki matana Prime Minister na wafam amata phongdoktana lairakhibadagi Manipur gi miyam kaktana tana laiba asigi miyam na karigi damak tuminna lairibano watho asida ina government ki khut yaurabra haibigi singnaba wahang kya lairingai gi serakta ngarang Lok Sabha ama Rajya Sabha gi apunba mifamda Manipur wathoki matangda sutnagi minute taruk wangangkre Prime Minister na Manipur gi matangna wangang lakhibadu Lok Sabha da President Draupadi Murmu na pikibu gorol gi motion of thanks khannabi gi pakhumda makna Manipur gi wafam phongdorakhibane Prime Minister Narendra Modi na Manipur gi haujik thokliba pamdaba thawdoki chang hanthari mafam ayamada normal si leire lainga na tangdu leitaba hanjinaba leptana honari center amasum state government na mari lainaba stakeholders singa punna khotna minaduna tangdu leitaba hanjinana honariba sida miyamna mateng pangbiu Prime Minister makata na haikibada irang siga mari lainana FIR lising taragi mathata laukatuna miyoi songha fare Congress ki matamda tararak hana president rule thamki lainga asigi matamda asiguma tawgalaiti sak liba maida Thao gi haijaliba miyoi singda warning tawraduna kanano haibaduna achumba adudi matamna puraktuna khanglakani haibana singwa wafam sing phongdokhibani tha taragumdoi phajilaglaba wathok asigi matangna Prime Minister na suknatagi minute 13 ki warol pikibadu Lok Sabha mikhalda Manipur gi MP Dr Bimol Akhoijamna irang sigi matangda akanba wafam sing thamkiba madi opposition bench ki maikeidigi MP Bimol gi wafam sagatuna akanba kholauna house ninkhiba dudigi Prime Minister na wahang lakhibani rawi Prime Minister minute taruk ki atenba wafam phongdokhiba du peningai oidrabsu thengna thaganingai oi Sahi ama tha ahum helaba wathok ki matang na minute taruk ki wafam na lal gi saitheng nangliba miyam na peningai oi roi Prime Minister na wathok asigi woroisin purakna ba Central amadi Manipur government ani na hotnari masida stakeholders sing na mating pangbiu hariba sing haipam thokpagi haibani Prime Minister na wathok asigi woroisin matokam na purakadagi amadi laiba asigi apun basaktam thugairaga tongwanba laiba ama siamna landarakhiba singi mathakta karama makhalgi action lakhotkadagi Matawkram na tangdu leitapa purakadagi foreigner cookies narco terrorist singna logi wangmada ngamkai lansilaktuna drug lalonba umang kokthokuna copy thaba anawanauba khul lingkhatuna area domination tawba madi miyambu drug ki langba thuanduna tinjang kaijang dabu ehlakliba sigi mathakta
ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯄꯥꯜꯂꯝꯂꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕ ꯁꯤꯡꯅꯕꯁꯤꯡ ꯀꯣꯛꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯦꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃꯇꯪ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯝꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯦꯝꯊꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯍꯦꯜꯂꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕꯗꯨ ꯊꯦꯡꯂꯕꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯠ ꯅꯥꯀꯣꯡꯁꯤꯡꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤꯖꯧꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯊꯣꯛꯂꯕꯗꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯂꯝ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯕꯅ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏꯗꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯀꯥꯏꯍꯟꯗꯅꯕ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯇꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀ ꯑꯐꯕ ꯃꯔꯤ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜ 10ꯔꯛ ꯊꯝꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯂꯤꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯒꯤ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯊꯥ 13 ꯐꯥꯔꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯗꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯅꯤꯠ 6 ꯈꯛ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈꯤꯕꯗꯨ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯋꯥꯉꯥꯡꯅꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄꯗ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯀꯥꯏꯍꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤꯗꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯪꯂꯥ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯏꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜꯗꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯀꯔꯞꯁꯟꯗ ꯇꯤꯟ ꯆꯪꯂꯕ MLA ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯕ ꯒꯦꯡ ꯈꯨꯠꯄꯨ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯦ KCP PWG ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯨꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯤꯡ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯊꯥ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯍꯟꯗꯣꯛꯈꯤꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟꯗ ꯇꯤꯟ ꯆꯪꯂꯕ MLA ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯆꯧ ꯑꯁꯥꯡꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯕ ꯒꯦꯡ ꯈꯨꯠꯄꯨ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯁꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤ PWG MC ꯌꯨꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯒꯤ PRO ꯆꯤꯡꯈꯩ ꯉꯥꯟꯕꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯤꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯁꯤꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯔꯕꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯂꯔꯣꯏꯗꯕ ꯇꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯒꯨꯝ ꯀꯔꯞꯁꯟꯒꯤ ꯇꯤꯟ चंगलबा मंत्री MLA सिंह लेंगाके असो असांगसिंग अमदि मियाम मरक्ता लैबा मिसम मालहनबा गेंग खुटपु अमा लैरि MLA मिनिस्टर असो असांगसिंग अमदि गेंग खुटपु असिना हौखिबा सै कियागी ममांगना लौखिबा लेंगाकी थाबा अमदि हौजिक लौरिबा लेंगाकी थाबकसिंग असिगी ममिंगसिंग पार्टीना स्कैमर गेंग खुटपु ओइना लौइ हाइरिबा स्कैमर गेंग खुटपुसिंग असि मारु फांगना मुथत हौदबा ताराबदि अखोइ मसेल ओनसिनदुना थोअनिंगदबा थौदोक कया थोलक्तुना खुनाय असि यामना सावना काइथरपा याइ स्कैमर गेंग खुटपुसिंग असि मारु फांगना मुथतपदा कांगलुप पुनमकी थौदांग लै स्कैमर गेंग खुटपुसिंग असिदा कांगलुप सुना यावि अखोइगी इरमदम मणिपुर असि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया दा ख्वाइदिगी पिकपा स्टेट सिंगी मनुंगदा अमनि अवाबा सुबम नोंफम खंगदबा लैंगाकी थबक तौद्रबदि हिंगबा ngamloi खंजबा मियामना पानब स्टेट अमनि हाइबदा हैमंबा थोक्लै हौजि ओइरिबा फिबमना खम थेंगना वारबा मापु लैतबा युममगुम कांखोंग साइना वारिबा स्टेट अमसुनि मतम असिदा नुआई याइफना लैबाकी वखल मसेट अमता याउदना लैरिबा हाइरबदि स्कैमर गेंग खुटपुसिंग असिनि मणिपुर मियामगी वाखुलोन मुन्ना खंगलबा स्कैमर गेंग खुटपुसिंग असिना मियोइबगी पुंसिबु मंतिकना हालि मियोइबै मरक्ता प्राइस टेक नप्तुना ममल लेपथोखलि थबक हापीगी हाइदुना ताटपा तौखिबा सेनफमसिंग थबक सोइदोख्रे थबक याउद्रे सेनफमसिंग अदु हंदोकपिना बाहाइजरुबदा विक्टिम ओइरुबा मियामबु स्कैमर गेंग खुटपुसिंग असिना अमगा ताइसिनबा प्रीप्रान याउना तौहैद्रबा ड्रामा क्यागा लोइनना करी तौबा ngamgani matagum victim oiruraba miyamgi punsibu khungboinabiri स्कैमर गेंग खुटपुसिंग असिना मरम ओइरगा ngasi अखोइगी इरमदम असिदा लमन खुमनिंगबगी मायाइना खुत्ता खुलाई पाइरकवा युथ क्या यर थोलक्ले निशागी इपाक्ता युथ क्या इराकनादुना इमुंग मनुंग कांखोंग सहेले मामा मापा ओइबसिंगना पुंसि सुपा वाना होनजरकवा मसासिंगी मंगलान क्या लमखांगना मंगनबिदुना कांखोंग साइबा पुंसि महिंग अमदा सिंगसिलक्ति स्कैमर गेंग खुटपु असिना तोइना कना लैति हाइबगुम मिनुंगसि लैतना थोअनिंगदबा थौदोक ngakta थोरक्लि शोल असिना मखातन हाई कंप्लेन कया लुप असिदा लाक्ली मरम सिंग असिना जुलाई था फाउगी मनुंगनि साइ साना सेमदोक सगदबने मतम लैरिङैदा
ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯨꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯤꯡ ꯖꯥꯠ ꯕꯤꯖꯥꯠ ꯅꯥꯏꯗꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯤꯈꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯁ꯭ꯀꯦꯃꯔ ꯒꯦꯡ ꯈꯨꯠꯄꯨ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯆꯩꯔꯥꯛꯇ ꯈꯨꯜ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯒꯦꯡ ꯈꯨꯠꯄꯨ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯧꯒꯠꯄꯤꯒꯅꯨ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯊꯥ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯨꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯤꯡ ꯍꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯃꯨ ꯅꯩꯃꯨ ꯇꯥꯔꯛꯀꯗꯕꯗꯒꯤ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯔꯥꯟ ꯏꯁꯥꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯆꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯂꯧꯕꯤꯌꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯏꯁꯥꯅ ꯌꯥꯅ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨ ꯆꯦꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯏꯃꯨꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯪꯍꯧꯗ꯭ರೆ ꯈꯪꯍꯧꯗ꯭ರೆ ꯍꯥꯏꯕꯤꯒꯅꯨ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯋꯤꯡ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯗꯝ ꯆꯥꯡꯗꯝ ꯌꯥꯎꯕ ꯀꯦꯁ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯔꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯋꯥꯠꯍꯧꯔꯕꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯋꯤꯡꯗ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯃꯔ ꯒꯦꯡ ꯈꯨꯠꯄꯨ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯨ ꯐꯪꯅ ꯃꯨꯊꯠꯂꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯈꯪꯅ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯆꯠꯊꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯗ ꯄꯜꯂꯛꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯉꯣꯝꯆ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯑꯀꯣꯏꯖꯝꯒꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯗ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯁꯨꯒꯤ matangda kanana lana lamjinglibano in case of groups violating the ground rules repeatedly state government on the recommendation of the joint monitoring group JMG will be free to terminate the SHU arrangement and also take appropriate action including use of force against the group Government of India, Government of Manipur and UPF and KNO marakta sign taunakiba tripartite agreement yana seduda yauriba mathakta iriba warol sigi wahanthok si karino sida iriba si susi kanana terminate tawgani haidana ibage state government haidana iriba sibu Government of India ni hairibra warol sida yauriba joint monitoring group hairiba sisu yana seduda asumna iri All sides agree to set up joint monitoring group JMG headed by Principal Secretary, Home Department, Government of Manipur and include the Inspector General of Police Intelligence Manipur and representatives of Ministry of Home Affairs, CPOs and Army and DUG group of oversee the implementation of the SHU. The JMG will meet once in a month. Manipur gi laingaki mi oina lusingba masigi JMG sida kuki group na ground rule thugai haibigi wafam pukhat khiba leibra JMG na su terminate taunaba recommendation pi khiba leibra haiba wafam bemol akoi jamna phungdorakli